Swastiastu. Angge, ale-ale sareng sami kunapi gatanya nih dumugi maka sami ngolehan rahyuan lan kerahajangan. Ring video puniki pacang ketataran inde adan panak beburon. Adan panak beburon punika mawaste adan-adan pianak binatang. Nampi mantan contohnya nih, terus biar saya video puniki. Panak jaran madan bebedag. Panak meong madan tai. Panak bojog madan ape. Panak kambing madan wiwi. Panak siap madan pitik. Panak sampi madan godol. Panak bebek madan memeri. Panak bangkung madan kucit. Panak penyu madan tukik. Panak kuluk madan konyong. Angge, ale-ale sareng sami iwau sampun pelataran inde adan panak beburon. Pertama punika contohnya nih sekali siap. Adan panaknya nih ini punika pitik. Kalau wonten bebek panaknya madan memeri. Angge, ale-ale sareng sami wadah sapunika materi inde adan panak beburon. Puputan titiang untuk ucapan para santi. Om Santi Santi Santi.